Kanartiang Modop Coordinate Committee kabla kentuy ke Education Department la bon sien ban bhai Kanartiang Poshnong Government LP School ban namar ba kamtre ban le AA kene ka kenhuan kalale hi ban snano dalade kene ka jingle sna jong ka Coordination Committee ka kentuy ka jing maramot ya ka kenro bala pa la prala aslem bat kanang tengi ki kam ki badang sa Kanartiang Modop Coordinate Committee kala rai banang ni sakmat ka map shoy ka sarkar lani ka Education Department bat ka marmot ya ka te ka school ha kanu ko por badon kam yang ka coordinate minta resmi lawan ban pensionai gini ka school badon ha Sinong Nartiang ka Nartiang Poshnong Government LP School nakataw ba hakipor pala adat hakini gibanai teyo pala adat Ladat ajing tho hadu hadiah bat shadow directorate jongga education group ndri kumba niyoi kumba long menta kamdon jing toi kini long le no kini jing ya keren jongi jing ajing tho jongi namar nagaliang department jong director bat jong di hajuaru iklam shimkia kini ka kamram tengim pansi nagaliang ka coordinate committee ni wan ban pensionahi dalde ban penut ban konsep kanang ban penbha ban penmiat di kini school namar kumbalong mentai kena school hang ni ki kamduna namar ba ke school kam da biang than mentai kinong hikai kila don hu saungut tang ba ke school pat long balas niu sebab polat dina kaliang jongi mentai sini la det bu di kini gi mau blok hang ni kenang ban penbha kini school padang don ru ki kam ki badang sateng kumba ka komiti kadang perkat ban le ban pensinai kini tin ban tikper bun kini ki foreign show ngindang don kam ban ban le nang mentani school te ngiyoi ba hangni hi long kapau ba kaswakar kamshimkhya wala gadai ke school government ru kamshimkhya te ngisung ban long ngisung si hidu kata ban yoi bang yo kum gini sarkar ka bamatla wat kinom hikmat ru long ki bam hikmat sudah ki bam yoi ki jige jong kita te nganam benthan kinong hikmat namar kadai jing bakla joi kum gibru banjit kinong hikmat om kinong yelam nak bentar kejat bendriu ni nak bentau duk usuk